27 ایون کوتیب کلینتون گузориши Департаменти давлатӣ оид ба хариду фурӯши одамонро برای سال 2011 نشر کرد. برای اعتیرافی کӯшишҳои ҳукумати Тоҷикистон در соҳаи муборизаи зидди хариду фурӯши одамон در давоми соли гузашта Департаменти давлатӣ Тоҷикистонро از Рӯйхати назоратии гузориши оид ба хариду фурӯши одамон хориҷ намуд. Сафорати Иёлоти Муттаҳида ба ҳукумати Тоҷикистон برای садоқати آن با مبارزه ضد خریدو فروش آدمان که соҳаи اساسی ҳамкории дуҷонибаи ما شده است таҳният изҳор نماید. ما حکومت و شریکان آن را از جامعه شهروندی برای کوشش‌هایشان مورد تحسین قرار می‌دهیم و انتظار ҳамкории من بعد هستم.